Rero bakunzi ba Samuzozi TV nizera ko mumeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero tudatinze ka tuhite tunyarukira muri football ya Afurika, aho African Football Champion ni 2025 qualification yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika. Amavubi yarushijwe bigaragara atsinzwe na Benin ibitego 3-0. Kuri uyu wa gatanu ikipe y'u Rwanda Amavubi yakinnye umukino mwiza, yatsindiwe muri Benin kuri stade ya Félix Houphouët Boigny muri Cote d'Ivoire ibitego 3-0. Mu mukino w'umunsi wa gatatu w'amatsinda yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika 2025, ni umukino Amavubi yari yatangiye ahanahana neza ariko by'igihe gito, maze abona uburyo bwa mbere bukomeye bw'umukino ku munota wa gatanu, ubwo bazamukanaga umupira ku ruhande rw'iburyo, maze Fitina Ombolenga awuhindurira neza mu rubuga rw'amahina ashakisha abarimo Nshuti Innocent, ariko myugariro Cedric Hauntunaji awukoraho hagati agiye kwitsinda, umupira ujya muri corner. Amahirwe yari yabonetse atabaye umusaruro, Benin yahise izamukana umupira ku ruhande rw'iburyo nayo, maze umupira niyo mugabo Claude awushyira muri corner. Iyi corner yatewe na Jode Josu, maze rutahizamu akaba na kapiteni wa Benin Steven Maunie azamuka mu kirere nta myugariro umuteye icyugaza n'umwe, atereka umupira mu izamu rya Ntwari Fabrice utananyeganyeze, atsindira igihugu cye igitego cya mbere ku munota wa 7. Iminota 5 yakurikiyeho nyuma yo gutsindwa igitego, Amavubi yakinnye ahuzagurika ariko ahita agaruka mu mukino nyuma y'igihe gito, yongera gutuza ariko adakina ibidasanzwe, kuko imipira myinshi bahererekanyaga babikoreraga mu kibuga cyabo. Ikipe y'igihugu ya Benin yahushije ubundi buryo bukomeye, ubwo Steven Maunie yahabwaga umupira, maze ari inyuma y'urubuga rw'amahina atera ishoti rikomeye, ariko umunyezamu Ntwari Fiacre umupira awushyira muri corner. Ku munota 37 Amavubi yasimbuje bitateguwe, ubwo Manzi Thierry yagiraga imvune hajyamo n'Igena Clement. Igice cya mbere kirangira Benin ifite igitego 1-0. Igice cya kabiri Amavubi yatangiye asimbuza akuramo Nshuti Innocent utigeze shoti na rimwe atera, yaba ari rigana mu izamu hanze cyangwa ngo rigarurwe na ba myugariro, maze hajyamo Mbonyumwami Taiba wakinaga umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu. Nubwo yari akiri imbere mu mibare yo guhererekanya umupira, ariko iminota 15 ya mbere y'igice cy'Amavubi yari atari yatera ishoti na rimwe, ahubwo ku munota 56 yasimbuje havamo George Yakwizera wavunitse, hajyamo Samuel Gaburete. Ishoti rya mbere ryo mu gice cya kabiri Amavubi yabonye ryatewe n'uyu musore ukina mu Bubiligi, ubwo yaritereraga hanze y'urubuga rw'amahina, ariko umupira ujya hanze ku munota wa 65. Nyuma y'iminota 2 wa 67 Amavubi yatsinzwe igitego cya kabiri, cyatsinzwe na Andreas Hauntunaji
wari winjiye asimbura ku munota wa 53. Nyuma y'iminota 3 Hassan Amaulane yatsinze icya gatatu cya Benin ku makosa ya ba myugariro b'Amavubi, aho umunyezamu Ntwari Fiacre nabwo atigeze ajya hasi, ariko uyu musore akaba inshuro ebyiri yari yagaragaye nk'uwagize ikibazo cy'imvune. Kugeza ku munota wa 90 w'umukino, Amavubi mu gice cya kabiri yari atari yatera ishoti na rimwe rigana mu izamu muri atatu yateye, mu gihe Benin yari imaze gutera amashoti 8 yarimo 4 agana mu izamu yavuyemo ibitego 2, nubwo Amavubi yari afite imibare yo guhererekanya umupira ariko bidatanga umusaruro. Niyibizi Ramadhan na Steven Rubanguka bahawe umwanya ku munota wa 73 basimbuye Djihad Bizimana na Muhire Kevin, batahiye ko kuva bajyamo nta gitego Amavubi yatsinzwe, dore ko iminota 4 yongereweho nayo yarangiye Benin ibonye amanota 3 itsinze ibitego 3-0. Igira 6 mu mikino 3 imaze gukina. Amavubi afite amanota 2 mu mikino 3. Ku wa kabiri tariki 15 Ukwakira 2024 azakira Benin mu mukino w'umunsi wa 4 kuri Stade Amahoro saa 12 muri iri tsinda. Undi mukino wabaye, Nigeria yatsinze Libya igitego 1-0 cyatsinzwe na Dere Bashiru ku munota wa 86, ikomeza kuyobora itsinda n'amanota 7, mu gihe Benin ari iya kabiri n'amanota 6. Aya ngaya akaba ari amakuru twagezagaho ya football, imikino yo gushaka itike ijya mu gikombe cya Afurika. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.